Ya pemirsa, selamat datang ya, bukan selamat malam. Selamat datang pada season kedua gitu. Anda juga kan selamat siang, selamat malam, selamat sore ka lumrah badanya teno. Nah, nali lain. Ya, jadi mari adik-adik kita ngulang kembali ya. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم laha akifun. Gitu. Coba diulang sekali lagi. Ila. Coba simak semua. Ini akan kita giliran satu persatu. Coba Ila dulu. Qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Iya, begitu. Coba kita menyimak ayat berikutnya. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kalau pendek nafasnya, bidin ujungnya, abidin. Kalau panjang nafasnya, ya, itu udah naik itu tunnya. Baru jawab. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Selesai masalahnya kan? Itu malam besok untuk malam ini aja 53. Malam ini 53 ya, beli ya. Ya, beli. Ayatnya bukan nomornya. Ya. Coba kita dengarkan Il qala li abi dari Gupte. Coba Gupte. Ya. Turunkan nada Gupte sedikit. Il qala li abi. Coba. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Iya, dikecilin dikit lagi. Nanti pegang mic yang dekat yang dengan mulut karena ini bukan mic dalam studio, mic ya, mic vokalis gitu ya. Idza qala li abihi wa qaumihi tamathilul lati antum laha akifun.
Coba kita dengarkan sekali lagi dari Fadil. Coba Fadil, pegang mic Dil. Harus Dil bacanya ya, selesai misalnya. Iya, agak bersuara sedikit ya, suara ngungunya. Dekat dengan mulut ya, coba. Iya. In qala li abi, kita coba. إذ قال لأبيه وقومه هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Iya, sekarang Aca. Coba Aca. Coba dimatiin mic yang laki itu. Dimatiin. Sama juga. Coba Aca. Il qala li, coba. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Iya, agak menunu dikit ya, angin kencang di laut ya. Oke, selanjutnya si Cuk Siren. Coba Cuk Siren udah sehat kan? Udah ya? Nampak udah sehat. Bibirnya nggak kering lagi ya. Coba. إذ Jangan قال pakai the. Ilqala, nggak ada qalqalah di ide, nggak ada ide. Ilqalali. Coba. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Iya, luar biasa Cuk Siren, iramanya sudah nangkap ya. Tinggal ngatur vokalnya mau kemana larinya gitu ya. Buat itu di mana kita taruh, ro di mana di mulut kita gitu ya, zo di mana, azal, dal, ha, ko. Kalau kami di Jawa ko, ko itu namanya ko. Ya, di mana letaknya itu? Huruf jof di mana? Qalqalah di mana? Huruf 6 di mana? Tuh, tinggal tuh lagi tuh. Nah, pasti bisa, Cik Sirun. Ya, sekarang Teku Rifki ya. Ya, Teku Rifki namanya ya. Teku Kevin. Ya. Teringat Teku Rifki yang di Jogja, dekat dengan Jakarta gitu ya. Ya, coba ambil mic Teku Kevin. Ini Teku Kevin. Kami di sini ada Teku, ada Cut ya. Ada Ampun. Ya, coba Teku Kevin, udah hidup mic-nya? Udah merah ya? Udah. Coba. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Sudah bisa semua, tinggal adik lagi ya. Adik nanti ya, season ketiga kita ya. Hafal wal apa? wan. 'Wan Naj'a. Oke.
qalu wajadna aba'ana laha abidin. Gitu. Dia seperti jalan sendiri gitu, ya, jalan sendiri. Ijak kero menyebutnya, menyebutnya lain tay no, enak bertanya siapa bertanya, jalan sendiri dan juga ijak kero, hana bahasa lain tu no, ya, bahasa Indonesia dan bahasa Aceh. Baik nak jena ya, pada mong bahasa lain hanampum tu, ya, nampum sebagian, ya. Laha kifun, bukan kefin ya, kifun. Qalu wajadna ataupun bidin. Boleh, enggak masalah, enggak ada masalah. Coba kita sama-sama semua. 1, 2, 3. Coba turunkan nadanya sedikit ya. Turunkan nadanya sedikit. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Turunkan nada. Coba alut yang ulang ya. Idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Itu nadanya. Terus sambung. Qalu wajadna. Coba 2, 3. Qalu wajadna simak di mana ini, di mana itu ya. Gimana nadanya tadi? Antum laha, ya. إذ قال وجدنا هذه التماهيل jangan hilang nadanya. Qalu wajadna aba'ana laha
Coba. 1, 2, 3. Qalu. Di mana tadi? Eh? La 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 la. Di da da itu aslinya. Ya. Izqa ulang 1, 2, 3. Qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha kifun. Ya, terus qalu wajadna aba'ana laga abidin. Coba. 1, 2, 3. Qalu. Di mana tadi? Illa antum laha akifun. Qalu. Coba. 1, 2, 3. Qalu wajadna Wah, mantap ya. Mantap ya. Padahal kalau kita jawab tuh udah bisa tuh. Cuman kita nggak bisa tuh. Ya. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Itu nanti. Itu nanti. Ya. Yang kita belajarkan sekarang ya ini ayat 53. Ya, boleh kita malam Jumat yang akan datang akan kita tes baca itu. Sekarang saya mau tes salah satu biduan kita pada malam ini yaitu adik Zia. Siapa? Adik? Coba kasih mic sama adik. Adik apa namanya? Rina. Dina. Rina. Al-Ghina. Tahabban. La 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 la. Al-Ghina. Ya Sayyid Al-Mustafa. Coba. Suara mic ya? Iya, oke. Mohon dihafal surah wal nazi'ati gharqa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati walqa, wan nasitati nasqa, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah, tabbar rajifah, qulubun yawma idzin wajifah, absaruha khasiyah, yaquluna a inna lamaduduna
في الحاهرة هإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة إنما هي جرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى كأنهم يوم يرونها Iya. Aantum asyaddu khalqan. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى Iya, fa innal jahima hiyal ma'wa. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Iya, diulang Adik ya. Adik Rina. Diulang ya. Wa ansaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكر من يخشاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Aduh, luar biasa Dek Rina nih, belum sekolah sudah bisa hafal ayat pendek. Bukan pendek lagi nih Mas, apa juga udah ayat panjang gitu loh. Panjang sangat, sama umurnya lebih panjang ayat ini ya. Luar biasa tuh Adik Rina tuh. Al-Ghina la 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 hina Al-Ghina ya nina la 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 la. Ya luar biasa Adik Rina. Al-Ghina Al-Ghina. Ya, kalau itu irama apa ya? Itu irama gambus kami itu. Siapa latihan gambus? Ada beberapa orang sini, ada Ila, ada Juseren, ada Teguh Kevin yang pukul ini. Zab'a bikuntum willah. Ada Dengku Putih juga ya. Kita bebadakan di sini ya untuk adik kita ya dulu ya. Nanti akan kita tes orang berikutnya. Kapan tuh? Setelah pesan-pesan berikut tuh.